Alors, غازل فلاور كويسنا اتصلت غير شي بني قبال تشفى ميوان دونك لقى بزرية ودا شي يخدم ودا شي نبغى باش ندير شوية ولكن يفهمني كان دونك باين لا جا ديالك كنكشفنا كنكشفنا فيها كيسالوني كان نكسبها ولا اكسيتيرا اكسيتيرا ونفهمها يولي الساس باسكو الساس اليوم امشي نسخر الترميز لا الساس اللي نظريه دونك دونك بدات كلام نفهم شي وين كازال في التزرين تزرين وين قرنا كاين دونك الميناجمون اللي بس اسمي كذا كذا هو الاستمرار عندنا كاس فرنسي دونك الميناجمون هي دونك زعما نسميها الله ولا كيسمى سقعد قعد سقعد دونك سقعد متثلث الميناجمون لينغويستيك alors l'année اولا لينغويستيك ليس هذا بس ولا اكسبريشن ولا aménagement là où c'est expression normalisation la normalisation et beaucoup de moyens standardisation standardisation oui الناس موديل كيسمع كما alors l'aménagement est la par rapport à les linguistes, c'est un peu différent. Les sciences linguistiques sont maintenant, elles sont descriptives. Elles sont descriptives. Donc quel linguiste va réagir sur le terrain et qui là c'est des choses là, là c'est des choses là, là c'est des choses là. Il intervient pas, il n'a pas le droit de porter un jugement de valeur, mais il dit qu'il voilà ce qui se passe. L'aménagement, c'est un peu contraire. On intervient sur l'autre. Logiquement, théoriquement, on donne la description. C'est là l'aménagement. Donc ce sont deux phases différentes. Est-ce que vous avez celui-là, la description. On fait là, donc la deuxième phase, on passe à l'aménagement parce qu'il y a des actions, il y a des interventions sur la ligne. Donc pour l'aménagement. D'ailleurs, logiquement, mais ce qui se passe là, c'est pas tout à fait le cas. On n'a pas encore terminé avec la description. C'est un aussi une cinéra, ils ne sont pas décrits. Ils compliquent très vite. Ils compliquent très vite. Je sais qu'il allait parler, très vite, mais c'est normal. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Donc, difficile pour passer à la deuxième phase, c'est-à-dire il y a beaucoup de parler de Sahel, donc voilà, l'idéal serait donc connaître le terrain, connaître la langue, écrire comme les chemins pour pouvoir l'aménager. Voilà. Alors, dans l'aménagement, il y a deux choses. On peut aménager le statut de la langue, le statut, nous allons l'espace, donc le corpus. Donc on aménage le statut de la langue et on aménage le corpus de la langue.
باش نظرهم تبدا فاش تسمى صحاب البوليتيك langue nationale, langue régionale, langue semi-officielle, etc. Donc il fallait d'abord, c'est-à-dire les deux choses, ils sont liées, je suis là. Ça dépend de Chine-Nora, par exemple, de Chine-Nora, c'est les sur langue officielle, sur langue semi-officielle, sur langue régionale, sur langue nationale, et ainsi de suite. Donc on aménage tout ça, on lui donne un statut, par la suite, on discute de... Et là, par exemple, il y a des complications. De la nazim, la fenazir, on va dire que c'est juste un problème. Les choses sont tout ça, c'est lié avec le statut de la langue. Voilà la constitution algérienne et marocaine, il a donc les termes. Langue nationale et officielle également. Donc la dernière constitution, c'est la langue nationale et officielle de l'État, la langue. De l'État, c'est une langue nationale et officielle de, on ne sait pas de qui et de quoi. Voilà même qui est, c'est la langue. Mais هناك نسوة اللي في المكان تمازيغ لا راهي وين يسمي معاك on parle à l'échelle algérienne. On a là une langue, on a parlé de mais l'isme qui est au niveau du nom, c'est-à-dire un nom générique, nom de jour, qui rassemble un certain nombre d'usages algériens. Donc il y a un certain nombre de Chaouif, Hamzaoui, etc. C'est un nom générique. Mais au niveau du standard, au niveau de l'aménagement du contexte, c'est là. أقلال سمودو كده. C'est pour ça que c'est un peu lié, les deux choses ils sont liées. Donc là par exemple nous sommes dans un cadre fédéral, c'est-à-dire l'Union européenne, etc. Ça serait autre chose. Là, même modifié par les Dardans, c'est l'Académie de Dardans, qui parle de mesures à l'échelle, mais c'est qu'un Algérien au Maroc, à l'échelle de Tremazan. Déjà, à mon avis, bon, mais ça reste à... Les mesures à Tremazan, c'est juste un nom générique, ils sont MSI. توسيط. Mais au niveau, on n'a pas encore arrêté une politique d'aménagement du campus. Officiellement, on n'a pas. Et puis ça passe par le ministère de l'Éducation, des inspecteurs, etc. اسمين تمازيغ شي مقام تمازيغ اللي كاين هذا الاسم تمازيغ فاش مقام تمازيغ تقرا لي طونغير بعد تسوي كراو الماركتير التربيه خلاص تمازيغ mais مازال on n'a pas encore entendu la Chaouine ولا ça commence Chaouine il commence à réagir ها سبان لنا حوايج الاسم نشوي مع بعض كانويا et ainsi de suite. Donc مازال وزارات عندنا التراث تمازيغ هذا الشيء اللي قال تمازيغ لاكول اللي التقليدي باش يسمعوا هو Le Maroc, par exemple, c'est différent. Le Maroc, on est assez sérieux quand même, un peu plus sérieux que chez nous. Donc, ça a un roi, ça a
une autorité, l'autorité donc politique, ils ont créé l'IRCAD, l'Institut royal de la culture et la mesure. السيناي كيسمى أنا السيناي الانستيتيو السيناي هذه البلاد اللي يجلس ديال المغرب كيسمى السيناي السيناي هي البلاد دونك لينا تنجوالو في الحوايج في غنشوي لي سون موان كومبليكي في الجيل ساعات هو كرون بارلي مثلا في تمساول يمساو في التشريحي في المسلك في المزرعة مازال هو بلاصة الناس كمازال في مازال هو بلاصة الناس واحد السوس السوس تمسفان وشنو كتر pas vraiment beaucoup de différence تمسفان مي باربور تريفيت تمسلاين ديال مليح مليح ديال مليح مليح ثورة وإذا كيطفل الركاب محسوب عند السوس باش نحيو خدمت ce qu'on appelle un standard سمنا ناس الأمازيغ الثقافة اش غادي نسمى كان دابور تاع فرانسيس باش كان لنا بيسو ستوندار يبغانا كتفكر بالنسبه لنا سميت التمازيغ خاطر ساعات كان هو التمازيغ باسكو لو كان سمينا كان بزاف سميت التمازيغ سافا بوزي ان بروبليم التمازيغ باسكو عاد ديجا تمسليه بلي تقرا تمازيغ هو بلاصه الناس قادس تمازيغ كيسقط دونك جميع سميت التمازيغ تيبدا كونفيزيون دونك سمنا ناس ستونداريات اللي يسموا هناك قادس التمازيغ Et vérifier, tu n'es plus vérifier, tu les réagissent. Parce qu'on a et oui, vérifier, ils ne sont pas d'accord avec ce que fait quelqu'un. Parce que tout le monde donc, voilà. Les choses sont un peu compliquées. Déjà, le problème de la frontière, tout à l'heure, quand on a dit à l'échelle, à l'échelle du Maghreb, à l'échelle, etc., déjà, on a besoin des coups. D'ailleurs, on a dit déjà, le bis, on va parler de la deuxième chose que c'est le choix de la graphie. Le Maroc France, donc ils ont choisi là, d'ailleurs, on a besoin ثلاثة رقم منهم 3 caractères. Parce que là, c'est officiel. Ce qu'on appelle la polygraphie, c'est officiel. Sur l'APS, l'agence de service, c'est l'APS, c'est quelque chose, parce qu'officiellement, on est chaque fois, mais c'est existe, d'où l'Algérie, déjà depuis 1995. Ils ont opté pour la polygraphie arabe, donc c'est finalement, etc. Là, ça devient officiel, avec l'APS. Donc, il y a un حوايج qui fait que ونزمير أنا impossible أتسيلي يوفد ثلاث ديال ستاندار على شوف ديال المغرب بموا ديال الجزائر واحد المغرب باسكو من حسب هي دارني التربية المالي النيجر اكسيتيرا سي اونكور بلو كومبليكي. تاع سي لو سا بلو التراث مازال حتى الجزائر كي يقدر كنفهم مثلا نعاود كيسفي لا مازال ليكول الجزائريان parce qu'il y a un centre qui est en train de réfléchir pour un standard algérien, ça n'existe pas. Mais la seule règle, c'est le travail au niveau de l'éducation. C'est le voisin qui a monté. Là, c'est تقريبا ومن بعد تبدا يسمعون سي التربيه سي الشحيت سي اكسيتيرا اسمها ناس المزيد. Ça c'est pas vraiment. Et puis on a même pas le Gwenda. Et quoi, je me souviens d'un exemple, le figuier. Il a plusieurs noms. Ça a ومن بعد اللي كان الانسبكتور كيخدم باش هو زعما كسروا باش لهم الانسبكتور راح نداو له الكتاب. ريغارد واش
صدق وسعنا كاين بوليتيك امي واستراتيجيه كرا سوك سكر هو ولا تلغى نطير هذيك لك هو وليك تعرف تكسب ils font toute une politique où ils mettent en école des emplois. Voilà ce qui se fait en termes d'aménagement. Sinon, on laisse une politique d'aménagement, etc. Des choses noires, et ainsi de suite. C'est bien. وبعد باش نخدم ناخذ aménagement aménagement qui coûte plus. Donc il y a plusieurs possibilités. Parce que ça arrive là, donc c'est drôle, c'est une architecture من الجزائر. مثل الجزائر نجت الجزائر دونك البلاد تقاس تسنفل يعني فاريتي لا ولي تيقارن تنجوالو ديجا ثنا انتظاري ديجا قارن ندير c'est pas politique. Déjà, à la seule, les dirigeants européens de mon âge, ils parlent de longue date avec S. C'est pas politique. Monsieur le Makina, c'est déjà au niveau scientifique, des gens qui préfèrent parler de longue date et des gens qui parlent de la longue date. Donc, il y a un chapitre. Donc, c'est bien ça y est, donc j'ai bien fait des تزوار، j'ai bien fait تزوار. Comme ça. Ça pas si bien, hein. Et là, c'est les principaux valeurs qui viennent. Donc, déjà, par rapport au niveau de la Constitution, c'est une marra. Il y a une marra des valeurs qui sont allées à mais c'est une nation. Il y a une bicyclette, hein. Alors, c'est le mot générique. Il y a de mal ami. Maintenant, on a un standard incarréfémique. Et puis, il y a des sous-formes. الفرق ما غير ذلك هذا الخياطة البراريش هذا يسوي بلان يسقط هاقريدي في بازارة باش نويل voilà, حوار جديد etc. Donc un petit générique qui se peut absolument un standard c'est un problème. De toute façon, dans tous les cas, c'est un travail de laboratoire. في السلف تفهمين في السلف ما لا يريد أن المقلة كتولا المقل في اللوث يطلق رياليتي فوق يبدأ في اللوث جماعتي اللي حاجة أخرى يخدموا حاجة يخدم ولا يخدم في ثلاث نسل لما تشوف لي ديالك ساروت etc. Mais sur le plan socio-linguistique, nous venons ça, c'est la réalité. C'est difficile à gober, mais c'est la réalité. Donc, la taille, je suis un partisan de cette deuxième option. Là, ça me donne par phase. C'est une choix. Donc, on va pas rentrer dans la maison. C'est un peu théorique.
Mais méthodologiquement, comme je disais, on va travailler méthodiquement. Donc, il y a un standard etc. Sinon, on choix ici. Mais l'Inde, c'est un cascade de méthode, donc parce qu'il y a des conditions. À mon avis, déjà, nous avons une brand, c'est un tiki. Ma femme. La tiki, la une brand tiki. Mais là, nous avons une film Maziran, donc nous avons une film Maziran. À chaque fois, nous avons une film Maziran. Nous avons un bec, nous avons un bec, etc. Non, c'est pas ça. Nous avons une dièse. Nous avons une الشويين المزاريين اكسترا هذا صنع لا تسوي الديبارتمون البريميري ولا ترجمه هذا صنع والتسنانه يصبر كذا تسوي كيشوي كيشوي دونك الا قاديني البغي قضيه سخونصن ماشي القبيله اللي اسم سلايين اسم سلايين عفياض اكسترا اكسترا بون بيان سور سا استراتيجي. Donc, il y a la deuxième option. Donc, il y a des et ainsi de suite. Là où il y a une volonté d'homme. Parce que c'est pas sûr. J'ai dit à quelqu'un de l'Inde, mais je suis jusqu'à présent, on est vraiment un domaine extraordinaire, géographiquement extraordinaire. Nous avons شحال يشوي دريك سمسلاي تشاوي ونزرع وندق ainsi de suite. On n'a pas vraiment de statistiques. Donc le premier travail déjà, il me semble que le باكوباغاري يعني دينا هكا اللي ما يسمسلاي كان في نقال تمازيغ تشاوي qui va disparaître. Parce que de plus en plus sur la affaire, il y a des gens qui s'intéressent pas, ce serait une longue morte dans quelques décennies. C'est comme je ne sais pas. Parce qu'il chauffe là, on fait des variantes à l'intérieur du sud. Donc, quand vous arrivez, on a cette plus c'est un domaine très large. التشويه ما تحسبتهم كان الولايه كان الولايه اكثر من القبائل ومن بعد تولى دي جون دو لو اللي كيبقى لي زوريس ريجون دي زوريس باتنا اكسيتيرا لو اللي كيبقى الممشى هنا ils sont complètement arabisés Galma اكسيتيرا اللي كيقولوا لي فرونتير تونس déjà شويه dans les Aurès mais non c'est d'abord il y a le ici il faut faire vraiment de la description ici التشويه en termes de statistiques, etc. Est-ce qu'il est vivant? Parce que il n'est pas vivant, ça ne sert à rien d'en parler. Voilà, donc c'est que cette méthode de façon réaliste, de façon méthodologique, ils vont mieux travailler avec elle. Il a déjà les réels. Au lieu de faire du travail de quelque chose de meilleur de nous ne même pas. Il a dit là que c'est un peu la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, La question tout à fait. Bien sûr. زبادة في الشوي زبادة في الترقية زبادة mais à condition qu'on ne mange pas. قبيلة دينا راح تسمى في الترقية يبغى ديكري نبارلي يبغى ديكري في الترقية هي قبيلة ويزبادة راح تاخذ الشوي mais qu'on ne mélange pas كيثور الحال كيقام تمازيغ ومن بعد فينالمون زرا en réalité تاع قبيلة تصدر الكرا هو هنا في البريبار mais c'est pas Donc, la standardisation linguistique, c'est un deuil. Alors, actuellement, dans la situation pareille, c'est le but. Donc,
القرون اللي قلت لك مسلك اللي عندك وانا الشكيلات وبنيتو نتصاعد بقصه حلوه هذا راكي هتسمي لنا اي من اللي هذا مي يريد ربنا ذو القرون سيدي ديسيني سوازن لكن نسمي تيلي لا ستاندارديزاسيون فوق بروبردي مي عرفولي وليد ربي تقبليتي بزوان انا مش سكو ديال الوقت مثلها سكو تمسك زميلنا خاطر ستروك تمسك كيف بليبيا دونك لا ستاندارديزاسيون هي كاع تيلي dans le sens تسمي دابا كنسيت النفوس الليبيه دابا المغرب كنا يا اوكي كونتاكت ديالنا اوكي كونتاكت انا نهضر على ستاندارديزاسيون فيها نظام كنهضر في التمازيغ كنت نصاري على ولي التمازيغ يخدم وغير كوين ندير ولا كوين يحل محسوب فزوالين ها دون لو سونس conscientiser les autres. Voilà, أدانا نعرفنا نتنطط لا conscience identique. ميوت نتنطط على السبب منين تغير ميشوي منين نزربي منين. دونك ثورة أنا هنقدر ليفر تمازيغ ليكول تمازيغ سايت تمازيغ يجاري نعرف كذيمان من نزربي بالكتير. يكوزر غادي على القبائل نقوم بدليوكي نحوج توجور أشرف القايض. إلا كنديري الدواء أيضا أي غنكنس القبائل وتهضر على بوليتيكمون تهضر على القبائل خاطر بوليتيكمون يعني كومبا كيسمى اكطوالمون تسيدات الكومبا الماك اما الانسليكتين ديالنا ميم لي لينغويست ils n'arrivent pas à se détacher de mots امازيغ باش كيخرجوا راهم هادي بوكو بليس ديال غازين من بعد ولا واش نسفهم باش يتسمى باش يصاحبوا دونك زعما اسكو اولي بالتمازيغ كيفو فريمون كون دي ولا il faut qu'on l'explique parce qu'il est plein de rachis. voilà, il faut qu'on l'explique. Attends, mais pour la sensibilité de la non, تقبيلي دونك من الماء. Non, il faut vraiment dire تقبيلي de la تقبيلي c'est une vérité. يستطيع فينا شاكين يعني كنا ما إلا قلنا له تسمع. لا تسمع لا تسمع إلا ماشي من بعد إلا بعد لما غير يثورا السلفيت سمثا سبوسو تبقى زواره بنيض ثي ويقابل كان لونغ باربار لونغ باربار سي با رياليتي سي با بوليتيك ماشي الباك كاين ديال طرابيق شفتي نسمح لي نخدم على ليسونس وفيغ دي تيكست ندير الماتيريال en 2003 mais la langue berbère son état actuellement fractionné dialectalisé à l'extrême au point on parle de langue en pluriel. C'est pas le Mac qui l'a dit. Ça veut dire on parle de langue en pluriel selon le jeu basé. Donc, c'est scientifiquement saisi que les Européens jusqu'à présent ils parlent de langue, la majorité des gens ils parlent de langue avec langue, littérature, etc. Je pense que c'est plus réaliste. الأول تمازيغ المشتركين ne gênent pas parce qu'ils remplacent tout simplement le terme berbère. Le terme ne gêne pas. Au lieu de نسقنا شوال اللي قالك berbère, berbère de Kabylie, berbère etc. نسقنا ولا مازيغ c'est pas ça. Mais ماشي الأول كان au niveau le terme oui au niveau du vocabulaire نسقنا شوال مازيغ. Au lieu de berbère, c'est voilà. Donc, à des Tamazight, qui est dans mes écrits, je tiens à Tamazight du Kabylie. Voilà, Tamazight du Kabylie, du cheveu, etc. C'est pas le terme, mais le Redaïb, parole une seule. Mais il a pas de moi chaud, il a pas de la chimie. Les morts, la chimie, les morts. Pour la majorité des gens. Ça a aussi des modèles, il y a des modèles de référence. La Sahara. لا فرنسي فرنسا ندم مراوغ التمازيغ تقبيلي باسكو يفون لا ديفيرونس شغل اللي في التقاليد تعرف لا اللغه لا اللهجه لا اللغه الرسميه سي الموديل العرب كي كومبلاكس في التمازيغ دونك التمازيغ سي اوتر لونغ كي ديفيرون ديك التقبيلي سي فريمون الموديل العرب يسلوك لي سيتوياسيون ماشي كيف وي Parce que تعرف c'est un standard. C'est un standard, ça fait depuis 2 siècles. Les c'est un standard. Il n'existe pas encore. Mais comment il manipule, consciemment ou inconsciemment,
تمازيغ سمانة تمازيغ بغرباز فوالا مي اون رياليتي تقبايلي خلاص تقبايلي ميزابار كان التام اكسيتيرا يسوي فوالا mais le terme lui-même non le terme lui-même ne gêne pas on a des data qui ne travaillent pas c'est un nom générique on a besoin de ce terme générique donc voilà non vous avez une question par exemple والله الكندا لا تستثنى فراونا غنشوف غنخدمو كوموند ماتيرن مبداش ياسر غني صراحه قبايلي تيما دونك ماتيرن سي نصفر وراوي دونك ومن بعد تاخذ الكلام القبايلي عطى سيدنا هذاك منا مي ونزميره غنصغري وراونا داكي تاع لا كونسيونس سكولير اون فا فير ان كور دو بيل قبايلي تمازيغ خاطر هو ديال تمازيغ هو ديال بربر هو ديال قبايلي فهمتني وكاينين par exemple ديال قبايلي تاع كيفطار من بعد نروح على كل اللي ديفيكتيفمون يا تمازيغ يا بربر يا قبايلي دونك فاش ومن بعد دوكو الريونا وتقارناها ومن بعد لي اسبانيول قارن تمسلي كومبيلو دونك الصغار سمي ولا شتي تمسلي تيما سيوراونا نسازر في الصغار مي كنا فرقان وزار شويه كونسيون زار شويه اسبيشي لو بربر في مطمئن Mais c'est pas seulement l'université, c'est les étudiants. Il y a ce مسألة يسخريلي يسخريلي دي مسألة نورمال سنة تقريبا. مي الناس تمازيغ هذه قيمة كاملة. باش قرا القروي ينسى تمازيغ سي نوتر لونغ. أما كيما هذه الدرجة واحد الفصحى. سي المودرن هذا كنا طلاكي ونايسين طلاكي. مي هاد القرا مالوريزمون تمازيغ c'est pas possible. Ou là, ce standard n'existe pas encore. C'est un standard, ميلا نزمر أراد نمسد أكاد نسوي. Mais pour le moment, on a chier. Pour le moment, on a chier. Je m'arrive à يخدم سواء دي مسرح استقرائي، سواء دي مسرح الشاوي، سواء دي مسرح etc. Bon, bien sûr, le lexique, le vocabulaire مليح. ومن بعد ذلك راه عاد تفابريكي لكن الناس تقبايليت تسيني تمزلاكي تدعى في الوخام اكسيتيرا تمازيغ تسيني تاكل مي واش لا ديفيرونس يا با ديفيرونس مي زابار كالك تاع لي لونغ ايفولوي تبدلت لان دي قبايلي لان دوا اللي قبايلي لان دوا اللي كلام اللي قبايلي هدايا اون با فابريكي تمازيغ باسكو القرا تمازيغ سي اوت شوز من غير الا قلنا التنجوال اللي قاعد يدير البغير الغير الشوية الغير الصوتية الغير نزنا ديالي نبغى ياك هكا عسيرو سنواليو ما إلا بي البروبليم سي كون فا فابريكي ناكيوكم بلابوراتوار هذا واش من بعد منهم بلابوراتوار دار الانكسار ديال الترميم اللي تيدخلو ا مومون دوني هما غير على المزيغ تو الموند غير على المزيغ شفير سمي لا كلاس 89 بعد التراديكسيون نجو كاملين من فرعون بعد ما دام ولني انا ولني قاعد نولي دار سقداش كونسيامون ماشي ساعه ولا مازال فيها ساعه كان يقول لي اسمي كفير اكسيتيرا وانا نروح الى ثغره كاين كاين كانوا فهموا تلاقيه مواليد باش نفهمو بون هذا شي مثلا يدير نوير باللي ما سقطش على مواليد نوير فهمنو كيما مزيان ماشي كاين القبايل ديستي با القبايل نعرف افيك لو طون دابور نكون فاهمها باش نكون ديجا فاهمها غير لقيا شكرت مع مواليد في السنوات الاولى شي مزيان سي لا رياليتي علاش عندك تخدم الليفر تقريبا فيها ça c'est la vérité tu le mets avec le temps que je me dis je mais c'est autre chose c'est pour ça que quand même c'est l'option هي كان زوار تمازيغ etc. je crois il est un peu difficile voilà donc pour avancer pour ne pas attendre encore نزمر هكا individuellement acteur encore une fois القرار قبايلي زعما داخل بالشاويت قبايلي زعما داخل في النظام الى قبايلي اكسيتيرا دونك سي با فريمون ماشي ودني راه كاين اللي قبايلي داخل في قبايلي نو اذا شو كان الا نظام باش نخدم كل يوم باش on a bien ce cas non c'est ce qui va se faire là sur le terrain قبايلي يخدموا
طيب مسكين نخدم كثيرا من مجموعة قبائل وحدث تمزارية وحدث نشحن وحدث غص كي قبائل ديكس إلا تبريسا والساونا ندا يمين قبائل تصيك خدمة قبائلية عندهم تصار زداد ولا هي تنزارية الشاوي تبقى من ترتفيع ونصابنا لاميناجمون أكملة سنوز زميران نقنا حراثة بالمينة يون إلى حامي الدم زداد ويلا في مشدة تكساس كسر في الناس ما يكنس بس هذا شو وزميراني اللي من لا لا كيف النص كيف كيف يا 10 ans لا كيف يا 20 ans لا يا سيكل لا ميناجمون بغا بدينا كان بدا عقد ديالها غيساوي كما كان داك رومي سي لو بارلي باريزيان ليس مسلم دي باري يقف قناه دانيرون ولا الميدين لا c'est vrai que cela déjà cela voilà on dit que c'est difficile à dire mais c'est تقريبا يقولون هكذا تقريبا avec bien sûr aménagement cela ما تسمى pas من تركيا جايين في جيبزور يشاوي لك سيتارا ما لا تسالوا لي ميموار بس كانوا في السنه زي ثمن تركيا مي تقريبا تسالوا ميموار مثلا تسالوا فاسيتي قرا كذا تمازيغ دونك افيك لو طون بداك هادي سنه نعرف تسال بارتي الشاويات تسال الموهاق اكسيتيرا ما اسمع لينا رفع في الميموار ديالو تسمى ديجا روسي كوريوسي سا دوفيان ستوندار بارابور ا لور تقريبا مي مازال il n'est pas encore mais si انا محسوب سي لوبسيون يفا كي سديسي خاطر على الاثنين ساينا راه ولا سني بدنا الماضي علاش مثلا الا مرنا وقال يتسكن ديال الجوري دي تاكين ولا شاوي ثلاثه درهم الشاوي مستاكين شو كاس هذه ما عرفنا مش نسيك سن دا شاوي دا قبيله تشاوي نظر باش تمزابي شاوي داك التاج هذا قبيله سي لا رياليتي موش دوك يعني كنقراص ندي كنقراص ندي السن دي زوراس اكسيتيرا السن دا وي سي نورمال كنا تقريبا قبيله يقراو انت درنا واحد عامين هذا السن ولا واحد من 70 قبيله السن لي زوراس اللي غادي يحفظوا دا شاوي سي نورمال الا يروح نهار في موثوين يحفظوا انتو ثلاثه Voilà, c'est la réalité. Il y a un problème mais la réalité, c'est la réalité. Il me semble qu'il y a qui se bat في المعرض المرأة individuellement كنا في المعرض لو كان لما غادي تقرا لو كان التكنيسيين كيف الشواذ خدمه كاين اكسيتيرا اكسيتيرا اون فيرا بلو تار ما الى زمر نمسد يوت مزيرتنا وزمر لا نعم. صراحة من شاوين صغار الإنسان مزيان تقريبا صغار التشاويش سي ماروكان كي ديفلوب سولون هذه تزوالة ترى المانيوال ديال المانيوال لا تقريبا لا موال اكسيتيرا مي لا لونغ ماشي لا موال كاع سو ديزولي ترى ما عندنا عاد في الموال فوكابولي لا لونغ سي با سا دونك c'est la phonétique, c'est la phonologie, c'est la syntaxe, c'est tout ça, il y a plusieurs niveaux. Et imagine مثلا نقول قال بازو مثلا نقال يغني يشوف نقال اجنا سي فونيتيك même la phonétique ça fait partie de la langue نعملوا في الرزان la phonétique ماشي يقول مثلا قال فلطوط يقال همطوط La phonétique fait partie de la langue. ماشي كنبدا هو اللي قال مثلا بون اللي نعرف اذا كنتي لعب كذا كذا يقولوا موال نو مي كورة نلعب يلعبنا سانسيريان العلاج مع الدمطور يقولنا كاينين همطوط يقولوا ثمطوط يقولوا ثمط اسكو السلمة بتاعك ولا لينغويست بوتيت ولا لينغويست بصح ولا اللوكيتور اكسيتيرا ماشي كيسي با بزاف المصدر نظرا اي قرن دي ترم كومان الليكسي كومان نو
Non, il n'est pas commun. Je suis désolé, il n'est pas commun. Tu vois, il y a des gens qui ont tout pris, ils ont le peuple, etc. Bon, c'est pas le même. Les fondamentaux ne sont pas les mêmes. C'est pas le même fondamental. Il n'y a pas de fondamental. Il n'y a pas de fondamental. C'est le bon commun. On ne veut pas vraiment voir ça comme étant d'histoire. Histoire. Histoire. l'Allemagne l'un déjà double نشحال 32 جرمانيين 1872 كان دار الستاندرد قصدهم الاوتريشيان صافي على سكندنافي كيف الدانوا السويدوا ما يقربوش مليح كان 32 مازال L'excès fondamental, il y a qui parachute, il y a qui kitsch, c'est pas sérieux. Et voilà, on ne veut pas voir vraiment la réalité en face. C'est la réalité, tu te l'as dans l'artiste, etc. News to life, mais ça c'est de l'histoire. Tout le monde n'a pas d'histoire, mais on va dire dans la réalité comment il est. Tu vois, je suis allé quand on m'a posé la question, لقد الدخل الناس في الأوروبا في الدخل ماشي السفلاني يقولوا الدخل ماشي الكولومبي ما بعض الدخل عندنا حاجه في هذيك زعما انا غير داك زعما داك النظام مي سا سي ديستوار et justement il y a une notion très importante en linguistique et puis Dieu sait déjà il est assez varié. Déjà, elle est assez variée déjà. Il y a assez de problèmes à l'écriture avant d'aller ailleurs. Donc, donc on a divisé en quatre zones. Hein. Alors, oui, le Kabyle occidental. Oui, le Kabyle extrême occidental. Voilà, oui, le Kabyle oriental. Oui, le Kabyle extrême oriental. Alors, grosso modo, le Kabyle occidental, c'est le Jadja. Donc, bien sûr, il y a toujours l'extrême occidental, c'est la région méditerranéenne. Extrême occidental. De l'autre côté, l'extrême oriental, c'est la Somalie. L'extrême oriental, oui, déjà c'est assez varié déjà, on n'a pas, le territoire, on n'a pas coupé en quatre pour rien. C'est vraiment sur la base, les bases linguistiques, hein. La phonologie, la phonétique phonologie, le lexique, etc. Ce qu'on appelle, bon, il y a quand même les parler d'abord. On parle de parler extrêmement occidentaux, des parlers occidentaux, des parlers orientaux, des parlers extrêmement orientaux. Bon, هذا شكل لنا تسليف alors c'était niveau 1. Là c'est la langue. تمثل quoi que le terme n'est pas beaucoup dans le sens, donc il y a le dialecte. تمثل donc c'est parlé. Donc c'est le niveau 1. Donc il y a un ensemble de parlers qui font un dialecte, qui forment un dialecte, un ensemble de dialectes qui forment la langue. Donc c'est des parlers, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai une étudiante, une doctorante, الساحل. نتا تولي الساحل كما كاين وين كان اوقاس. اوقاس لي زونبيون كان الساحل. كان الساحلي. Les autres parlent quand même, mais chez les Saheliens.
Mais يكون par exemple la région nationale مسولفنا tant que la région خلاص ده ساحل. Ça c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire déjà il y a la scène où ça amène un non générique. Ça amène un non générique. نقول لك قراصن ساحليين. أما مثلا ممكن يبانوا الجهة يجيو نورمال ماشي ماشي الجرجر كان. toute la région تيجي يجيو. لا كان ديما وزن سنة عدوس ولا تبقى مكنس تبقى اسمها غاليس غاليس ماشي غاليس غاليس اون رياليتي سيدي عاش لي زونفير من القرن اون كرون تريبي مي نو غاليس لا كل ريجيون تي سي دينوميناسيون جينيريك لي بارلي مخلفين فريمون مخلفين الوغ دكتور تاعي خدم سير شكون هكا لا دياليكتولوجي دونك تواليو قد مخلفين واش ساعه تطري 17 بوان دونك اما vous allez remarquer qu'il y a énormément de différences extraordinaires. Tu vois bien, les différences. Donc les différences, elles sont partout. Elles sont partout. La dernière fois, on a pour faire de... Bah oui, monsieur, il fallait qu'on ait dit l'expression expression. Et bien, mais juste à côté de la chise. Juste à côté de la chise, il se retrouve vous voyez un peu, donc le vocabulaire, il y a des différences partout. Et puis c'est bien, c'est difficile à expliquer, juste à côté de la chise, mais à quelques kilomètres après. Ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça qu'on doit aménager. Les palais marins, vous allez acheter des palais, notre passe. Il a pas de يجسد من السفر un standard. C'est-à-dire un cabis standard. Cabis standard ailleurs, mais qui sont avec le Canada, avec le Québec. Il y a un français standard, comme l'ILECO, etc. Dans les institutions. Mais voilà, نهضر كيبيكوا كلنا نحس مزلاين مي اسماء اللي كشن صار بس tout le monde utilise le standard هذا اللي البارح خدمتو الانجليز تقريبا مازال من وعاء من زمان من الناس الشوطه كما standard et d'autres qui parlent de normes. Une norme. Alors, une ou plusieurs normes. Donc, هذا يلي كستاوية في غرباز etc. Mais نقول لهم بيان سور اللي يشتمسليتيش واحد السخان اللي يسمسليك اللي ساجد. ياك شكرا المسلايت سقبيلي في غرباز. ولا اللي يشتمسليتيش etc. Voilà. أمشي الزمان أمشي بغا سقسيها ما نتمثل كيفاش لو قلنا قبل نورمال لا سنتراليزاسيون ذا شو يتعانى نتبدل على تجارب نتبدل اولي اللي كان ذا شا داويه شوف العلاقه ديالي شوف العلاقه ديالي مثلا اول غاسنا تروح خما سلوغن الى قد يساوي في ديرو تاع يزرب بها طاقيت تجربة إنه تنتبدل خاطر في الله دار الساس ديكيرا تيرا غاي مخلفة لو كان زراب تيرا والد الأورتوغراف تبدل خاطر ما لا يرون كينيا لا قنسايت يفهم ويرنا يفهم ما يريد من غاس يفهم شو بدا نبدا كذا ما كان خاص كوكين عاود اسمي من ناحية الغربية الصور لو كان كذا في غرارة بس إذا نسفهم مليح باش يقلقنا
Donc, tas نتمسلاين قلال ورد الحرية يسوينا لا سوفا لا مسال نيوث تمسلايت نيوث تلوية هكا من مار لينغوستيك أنا نستقلاش الغربال السلاوي وين يسوي ومن بعد يقلب أمي أمي أنا نخدم أمي أنا نيت باسكو سي دي شو تريز امبورطون أمي أنا نخدم دابور تساوي لا مزوالو تسيرها les linguistes, les aménageurs, là, nous sommes orthographie. Là où il y a là, ortho, épi. Orthographie, c'est la langue, c'est la graphie, c'est là. Ortho, épi, c'est la sous-forme. La sous-forme de l'ouïe, c'est ma oui. Donc, je peux réguler l'orthographe différent. Ça arrive parce qu'on n'est pas en train d'aménager la langue orale. L'oral, c'est un choix de la DSM, dans un siècle peut-être. Donc, cela, on appelle Slougien. تمسلايت ثقافية السيرة لا قصدي مسفها فكرة هو اللوغيا كرزة ديالها باسكو ملي غطيرها ثقافية تمسلايت كلي كيعجبو حديك مسلهيت بخامي بون وراوي كان سي سويت مسلايت كونتيفو قرا باسكو قام بيبويد دونك كاينه انا كاس قداش يويد نو مسلايت السيرة وكان مسفها فاين رزان اللوغيا ديالها دونك سي بور سون كون بار دو orthographie. Alors, un mix plutôt, eh bien, niveau de la langue, n'importe quelle langue, ça monte à un niveau. Il me parle de la phonétique, phonologie. Donc, le niveau, hein. Donc, niveau phonético-phonologie. Et là, lexico-sémantique. Et là, morpho-syntaxique. Donc, toute la langue. Pour ce cas-là, la langue, ce n'est pas uniquement ça. Les gens qui regardent, la langue, c'est ça. Non. La langue, c'est trois niveaux. Vous laissez la langue, ça fait le même temps, par exemple, Francis président, c'est l'anglais président. Pourquoi j'ai pas fait si on parle de travail au niveau de la du premier niveau. Beaucoup de langues acquises, c'est le même terme, mais il faut les mettre mais je kiffe. Voilà. Les gens karois, ils donnent l'importance à ça. C'est l'un des niveaux, mais ce n'est pas le seul niveau. Donc il faut intervenir. Pour ce cas d'aménagement, intervenir justement à chaque niveau. Et oui, là, merci les linguistes de l'horizon. Plus on va du premier mot, etc., plus la variation se passe. Variation de quoi? Variation de la langue. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de variations au premier niveau, ce qu'on appelle les niveaux de surface. Par rapport à la syntaxe, il y a moins de variations. C'est-à-dire, ce qui est valable pour la mesure de manière générale est valable aussi pour la première. C'est-à-dire, il y a moins de variations au niveau du troisième niveau de profondeur, qu'au premier niveau. تجارب يمشيوين مزابين كيف par exemple il y a moins de variations au niveau de la morphosyntaxe. Vocabulaire encore moins, mais au niveau phonétique il y a beaucoup de variations. Donc on intervient à chaque niveau et pour le moment on intervient essentiellement sur celui-là. Et surtout dans le cas au niveau de lexique. Mais au niveau, premier niveau, c'est la variation à tasse.
Alors, justement, la différence, parce que c'est phonologie. C'est-à-dire parce que la phonétique, il ne fait pas partie de la linguistique. Hein. C'est une science qui relève de la physiologie, la phonétique. La phonétique, c'est la physiologie de juste pour donner un exemple, il y a par exemple, le gars, le phonème là. Donc, les crochets, on les disait par le phonème, un phonème. Phonème par le phonème. D'ailleurs, entre crochets, c'est la variation. C'est la réalisation phonétique. Donc, là, on expression le verbe. Là, on expression le verbe. Le discours de l'ingrédient au niveau du mot. Actuellement. C'est le même phonème qui se réalise phonétiquement de façon différente, de deux façons différentes. Donc, la phonétique, il explique quels sont les organes, en général, du visage, pour prononcer un terme. Donc, va, c'est une bilabiale. Bilabiale, ça veut dire par contre, le V, c'est une labiodontale. C'est des lèvres plus les dents. Il a pas d'être chiant. Les lèvres plus des fois. C'est ça un peu la phonétique. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la linguistique. La phonologie, c'est autre chose. Il est lié à la phonétique seulement vers le syndicat phonème. La phonologie, c'est une partie de la linguistique. Une partie de la linguistique, donc il s'occupe des sons. Les sons de la langue. Les sons pertinents. Les sons qui ont du sens. Un phonème, c'est un son, mais c'est un zel, mais c'est un ennemi. Ce qu'on appelle les paires minimales. On dit par exemple Isir. Ce sont deux phonèmes différents. Ce sont deux mots différents, c'est deux sons différents. Par contre, par exemple, le non, je connais la marque parce que c'est le c'est le même mot. Par conséquent, c'est le même phonème. C'est un autre nom. Donc, باش اللي enfin, le phonème, c'est un peu ce qu'on appelle un son minimal. Un son minimal, c'est l'imsilium الدائري. l'imsilium phonème. Donc, on a réalisé, on traverse ces mots de dynamique. voilà, donc l'imsilium, c'est l'imsilium, donc on fait un petit des parts minimales, le phonème, la réalisation. Donc voilà, on intervient, c'est un peu, etc. Mais essentiellement, tira. Monsieur Kelly, sur le moment de son accent. Donc on a fait ça.
Mais j'interviens sur plusieurs phonèmes, sur plusieurs niveaux. J'interviens, oui. Mais que dans les autres cas, oui. Donc là, c'est le niveau phonético-phonologique. Mais j'interviens aussi sur la syntaxe aussi. Syntaxe, parce que vous voyez que dans le arabe, de quoi tu diras phonétiquement? Phonétiquement, tu diras tiens. Mais je m'arrête, il diras bien sûr avec une autre, oui. Je m'arrête, il diras avec une autre. Etc. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs réalisations phonétiques. C'est juste un exemple. Il a pas de défense de 9 figures, c'est la recherche. Parmi toutes les réalisations, il y a encore rien d'autre. Il y a d'abord donc il a pas de support, il a pas de support, il est على نقبل اللي بيتو شريك على الاساس كلها سوبوزي تلقى هي فولونتي كوميم de chaque locuteur, de chaque. Sinon, ça va. وياك انا مثلا صافا تفرع avec le temps, etc. مدنا وسالو ديك صافا يا با بروبليم مي النظام مازال بالعكس ماشي كيلقى كل كيتقارب لازم تسوي. Les aménagements qui sont les acteurs vraiment qui vont faire ça. كيمياء شكات ما ينتركز بروجيكسيون كاينه فيرا هذا الحوس ولي وهذا الحوس سلاقي الخما الخما يسونتيرون ناس الخما العقل dans certains conflits parce que je parle les sentiments ça مش العقل ça veut dire ça m'amène au scientifique. Et puis les sentiments, ça peut dire que c'est la majorité, à n'importe quel bien, alors peut-être que les scientifiques, je ne sais pas, la minorité, elle est plus sensée que ça. Est-ce que sur le terrain, c'est l'autre, on se travaille quelque chose, on fait tirer les sentiments, tirer le sentiment de majorité, la chose qui fait de l'ombre pour la science, alors que normalement, les scientifiques, est-ce que c'est des scientifiques qui sont divisés? Là, c'est des catégories d'acteurs. Il y a des scientifiques, il y a des politiciens, il y a des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, peut-être. Comme nous connaissons, encore juste le tarif. J'espère que les scientifiques, ça a lieu. Les scientifiques, même les scientifiques, mais c'est un exemple. Tu casses beaucoup. Je pense, je n'ai pas tellement placé à mais tant qu'il y a plus politiciens que. Non, c'est pas un jugement. Je n'ai pas. C'est juste la fédération scientifique et politique, c'est pas évident. Il y a quelqu'un, récemment, il s'est fait à Kerma, je ne sais pas si vous. Il s'est fait de. تجربة القبائل في 2012 هي كانت تجربة c'est pas des gens comme ça القبائل هذا ماشي هي نسيت نحكوا باسكو جوني القبائل تاع القبائل كاين اللي جيل ضربة دانتيرفيو كرامونغي باسكو تاع القبائل راسو غلط راسو من راسو غلط راسو غلط شيمي لا physique. Mais il a le droit. Chacun, أصحاب المكان قال فاعل نتفاعل. يعني الفراغ. عندي الفراغ ما C'est pour ça que je ramène aux scientifiques,
La conférence, il va donner l'explication comme ça. C'est pas censé. Il a fait, qu'est-ce qu'il a réglé? Il a levé. Mais les chiens, on lèche les chiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, il a réglé. Tu veux devenir ça, même casse comme des ça. Il a réglé. Il a réglé. لا ماشي voilà la situation qui est là. Donc, l'Aïkrat, M. Maram, il a parce qu'il était un acteur dans les années 70, donc la légitimité historique. Non, je ne peux pas donner des exemples. كيك زوالهم دونك كيدينا كيقول انا كاع شغل يستبدلوا اللي بدا كاع كلها باش يبداو حد يتسع حد يفو با توشي حد كلها ولا مي مانيير جينيرال تقرا لا القبايل كيديروا القبايل شي اللي كيبان سي با تجي الدار انترفينير ولا تحبس الناس خاطر الموالاه وقد كان مرة تضبط وغادي أنا تسنيمسي وأنا لا لينغوستيك وغنتسالو وغنطبع دي خدام الفلاح دي خدام الفلاح شنو فهمت التسكينة ولا شوية كسنين كاينين كما تسكين هذا هذا داك واش داك كيدير السنة أظن ونسعى من يوث أكاديميت يمسناون إكزمرات أوث نفترض دينا بلي هكا كيستساون ويرنوض انساونا الهبه اللي سانا كنت مع اول سنه اللي عندي شكرا ماشي حفظنا كاع شكرا جميل اللي في الطبل هذيك الحوايج ماشي راه شاهين ما اسمه ما كاين لوجيكمون الحوايج جايات ولا الا قضيون هذا على لينغويستيك سي ما تو با انترفونير اي تو با انترفونير cela aussi n'est une chérale sphérona ou chérale longueur c'est autre chose elle vit manique mais باش تكشم هذا بكره صدق اللي تلقى d'aménagement etc c'est autre chose ça nécessite quand même un savoir qui n'existe pas en médecine qui n'existe pas en chimie il existe en linguistique malheureusement ou non là زميرة il peut pas intervenir au lieu donc d'être accueillant les gens qui on lui fait porter des choses qui n'existent pas, c'est bon. Les choses c'est dans l'esprit pont-berbère, ça va ils n'ont jamais travaillé dans l'esprit pont-berbère. Je vais vous donner des preuves. Vous dites dîner à cas, mais je vais vous donner des preuves. Il a un petit carac qui est en tant qu'habile. زعما الخدمه في الترقيه زعما الخدمه في الشاويت مي ويسدوك لنا كثيرين سي با فري اي كومبري انا والو اي كومبري انا والو اللي تخدم الدرنيير الا فوت دون ليسبري كابين il a tenu compte de sa vie وين صغر اذا مازال يخدم مكان il est destiné au cabine اسمعي كنت مسلمين كيتجمع القبائليات يخدم السنة يخدم في الزنات يخدم في الكورات حتى مسلمين قبائلي يجي الكورات يخدم انا في لا في كيسقان الى بارتيسيبي كيسقان ديكسيونير جون ماري كورتا يتمهق مي يتمهق ولا حدا كان يسبري بومبرباريه il a tenu compte dans ces trucs كان un petit exemple ساوي اللي يسمعوني قالوا مساوي الاولاني الشلحيت كما زال يبقى دير مولد زي كاس لاسونس كابيل كاع ثوري بارل ولي ثوري وقلنا مازال هو بلاصه المس الشغل الخدمه قام تغول سنه كورامون سنه ايه الشغل سي الطرافاي باغي تقبالي وتقدم مولد في كاس نوتر سونس هو ترافي واش لو كان انا لو كان دون ليسبري بومبربا في الوقت هذاك لا خاطر باسكو لي ديستيني بربر sur le plan phonétique, là où il y a le S démoli c'est Z, tout liste. C'est tout liste. Tout liste. Il y a des détails comme ça, les démolis ils s'adressent au cabinet, ils distinguent son travail au cabinet. Parce que oui, ça va chez nous. Voilà. Alors on fait porter un démoli des choses liquides. C'est pas vrai, mais quand démoli le skill, une skill, une skill, démoli de la carte. C'est pas vrai.
غلطاش يديك ما ديال زي كسبك السيرو يدير لي باغ اكزومبل زكوا كيديرو كيبون زكا هكا الدبليو ماشي لا لين السكور كيديرها بالمولد كان السكور او وي سي با سي لي سكيل ماشي ديالو سكيل يولي مسليه مي سي لي سكيل سي با لا سويت كو الدبليو هذا السولين سالو هكا مع الدبليو مع اللي وصل زيرو دونك فوالا درا على واش خدمنا كاع سي يونس كي يونس زكي في لا ماشي كيف قبل يقول بولي لا ماشي بدي فاهم هذاك يعني تاع اف دي بي باغ اكزومبل خدمنا كايكسنت وين مي دار مولود دي بي تسالو دايما قال كتنغي تاهي اللي تسالو دوبل تسالو سور لا لين دونك يوني مسلي مي سي لسكي ماشي لسكي باسكو chimie encore une fois il faut voir à l'époque des modèles même si connaissance était limitée ils savaient essentiellement si un livre qui est comme nous c'est-à-dire du coup ils savaient de mal c'est comme ça après ils piquent des choses